Hello, sir. Welcome back to Rasil Live Discussion. Asigi paring na chatariba Rasil Live Discussion gi mangaso episode asida hoina haijaru matamda sargi achin makya waithokuna harau harau yarbi rakpidamakta Rasil Coaching Institute Mayang Phal Rasi Maikei digi sarbo hanba makta harau te ambaga loina na thagatpa phongdokchari aduga loina na asigi live discussion asida viewers yang tabiriba viewers mayam punamakso Rasil Coaching Institute Maikei digi phongdokchari amasung ipok nokpolchari aduga mayam ngasi gi main oina khannagadaba topic asidi how to qualify medical test for the job exams haibadi lakadoriba Indian Army SSC leiriba Defense Force exam sing leiriba Indian gi tongan ba central exam sing da atau karamna medical test se mai pak kadagi haiba topic adoni koi sar ngasi khana leina topic asi aduga ahan maktada ngasi gi akoi gi guest oin lengsin biriba sar asi me mingoi na ngacharabada sar MD Mustaq Ahmad retired chief petty officer of Indian Navy ni ma'am ahan makta sar gi tamukta thagar phongdokchari aduga live manung asida viewers singi manungda viewers singi manungdagi kanagumana question hangingba taragasu comment section da hanbiro madugi respective answer sing ekoi pi na sar loina na sim sadon lejai sarbo ahan mamukta norokchari Thank you so much. sargi harbuda question hangdre matung dago mamang da haitare sargi ahanba educational background amadi sargi life history haitare matau garamda medical job recruitment exams in the mai paklak kibagi haibadu sa tang thambiram Thank you so much, Irfan, as well as Rasin Coaching Center bukoina aigi chillagasu sumaina hariba Rasin Coaching aibu sumaina sakang biraga aigi laijaba knowledge khargi damakta myang damakta share tawbinabagi damakta habira bache sigi damakta once again thank you so much. Welcome sir, welcome also welcome. Adu makha tabagi sum satrabugi makha tabo ina ko project Irfan aingonda hangki aigi sumaina punchi wari aduga aigi sumaina ai kamhaina class aigi academic kamhaina horake habdo samlakpai wari khara thamjage ko ai asengmagidi aisi sahi nauringe matamda aigi babasi laikidre ko ai ima na adum ai tawjarakuni adu class 10 fawdi aigi hek sikogi lilong higher secondary school na 10 fawdi tamjai ko aduga 10 si lorabagi matungda ai Kanchipurda Little Rose Higher Secondary School aduda 12 thajai aduga 12 thajaba loibaga ko ai harba Indian Navy da 2003 da join tawjai sinai ge academic aduga service laina adum ai graduation adum loijare aduga service da laina makha taba to pai to pasu tawbudi honarami ignuda ai graduation loijin badi ngamhudre aduga atopa institution sar mic to kitang naction bigi kitang kan naibiro kitang vocal sem ho adu ni 10 na Lilong Harvey College da loisinjare aduga 12 sina Little Rose Higher Secondary School ko Kanchipur sumaina ai loisinjare ko graduation su loisinjare service ta leina tara berfa seng thare sar sar gi punji wari habet samlakpa thamgora matungda sarna matau karamna mai palak ke haidi matau karamna sarna awab tengna ke habdu sarna habet samlakpa thamgre matung tara ko sanda medical test yauba job recruitment exam sing da tawriba medical test asigi matang na sar samlakpa kitang thambiu sar asengmagidi fan sengna ikoina koisa service la training mamanga ko sengna ikoina keguma service tama changrabagi honabu tamde ikoina medical examination se ka heni koi khalam deba ko sengna ikoisu moina punchi haurai toptadi na ba yekpa khotpa amama ko habi jabe hek la ko matamde ikoina anabadu fanabigi da maktai koi adum ai anak nakpa primary health center sangde jennings sangde rims ta chatlaga dum sidi ai keguma nar ko khotpa oraga de sidum dum hek ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯤꯔꯛꯄ ꯃꯦꯗꯤꯁꯤꯟ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯄꯤꯔꯛꯄ ꯗꯣꯛꯇꯔꯒꯤ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯁ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯝ
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯅꯥꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯪ ꯉꯝꯕꯔꯣꯅ ꯈꯜꯂꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯀꯣ ꯁꯦꯡꯅ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚ ꯁꯥꯔꯚꯤꯁ ꯑꯃ ꯁꯥꯗꯨ ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯣ ꯇꯥꯔꯦ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚ ꯁꯥꯔꯚꯤꯁꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯖꯣꯏꯟ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯣꯠꯅꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯛꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯟꯁꯤ ꯑꯣꯏꯔꯕꯣꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯈꯪꯉꯛꯑꯦꯕ ꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯁꯦꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚ ꯁꯥꯔꯚꯤꯁꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯥꯔꯝ ꯐꯣꯔꯁꯦꯁꯇ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅꯀꯣ ꯑꯩ ꯏꯁꯥꯃꯛꯁꯨ ꯍꯥꯟꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 12 ꯂꯣꯏꯕꯗꯒꯤ ꯑꯩ ꯅꯦꯚꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚ ꯁꯥꯔꯚꯤꯁ ꯌꯥꯝ ꯄꯥꯝꯃꯛꯑꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯑꯩ ꯁꯨꯝ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯃꯥꯔꯤ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜ ꯑꯦꯛꯖꯥꯃꯤꯅꯦꯁꯟꯁꯦ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯑꯩ ꯊꯤꯒꯠꯄ ꯍꯧꯔꯛꯑꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯊꯤꯒꯠꯄ ꯍꯧꯔꯛꯄꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯏꯚꯟ ꯑꯜꯂꯥꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤꯁꯨ ꯑꯩꯅ ꯊꯤꯒꯠꯂꯨꯕ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯕ꯭ꯔꯥꯟꯁꯇꯣ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯑꯩ ꯁꯥꯔꯚꯤꯁꯇ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯐꯪꯖꯔꯛꯏ ꯑꯗꯨ ꯁꯦꯡꯅ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚ ꯁꯥꯔꯚꯤꯁꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜꯁꯦ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯑꯣꯏꯍꯜꯂꯤꯕꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯁꯥꯔꯚꯤꯁꯁꯦ ꯆꯪꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯣꯐ ꯃꯥꯏꯟ ꯑꯩꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯣꯐ ꯐꯤꯖꯤꯀꯦꯜ ꯏꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯟꯁꯤ ꯍꯌꯦꯡ ꯑꯩꯅ ꯁꯥꯔꯚꯤꯁ ꯆꯪꯉꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯁꯥꯔꯚꯤꯁꯀꯤ ꯔꯤꯀ꯭ꯋꯥꯏꯔꯃꯦꯟꯁꯤ ꯐꯨꯜꯐꯤꯜ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯅ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗꯨ ꯐꯕꯁꯨ ꯑꯣꯏꯗꯕ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯩꯅ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯑꯦꯅꯤ ꯀꯟꯗꯤꯁꯟ ꯑꯃꯗ ꯑꯩ ꯆꯪꯉꯨꯔꯦ ꯈꯜꯂꯨꯔꯒꯁꯨ ꯀꯣ ꯁꯥꯔꯚꯤꯁꯀꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯔꯤꯁꯛ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁꯤꯕꯤꯂꯤꯇꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯑꯁꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯋꯥꯡꯉꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯏꯁꯥꯅ ꯐꯤꯠ ꯑꯣꯏꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯍꯌꯦꯡ ꯁꯥꯔꯚꯤꯁꯇꯨ ꯆꯪꯉꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗꯅꯦꯀꯣ ꯑꯩ ꯏꯁꯥꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯟꯋꯤꯂꯤꯡꯅꯦꯁ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯁꯥꯔꯚꯤꯁꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯃꯤ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯋꯦꯕ ꯑꯍꯧꯕꯗ ꯏꯚꯟ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒ ꯃꯤ ꯈꯔ ꯊꯣꯛꯈꯤꯅꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡ ꯂꯣꯏꯔꯕꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯟ ꯀꯣꯔꯁ ꯂꯣꯏꯔꯕꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯃꯥꯒꯤ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯇꯝꯃꯤꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯇ ꯅꯠꯇꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯤꯇꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯦ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜꯗ ꯂꯣꯏꯅ ꯀꯣꯚꯔ ꯇꯧꯔꯛꯄꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯌꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯥꯔꯝ ꯐꯣꯔꯁꯦꯁꯇ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯃꯣꯏꯅ ꯊꯝꯕꯤꯔꯤꯁꯦ ꯅꯧꯅ ꯆꯪꯉꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯅꯪꯒꯤ ꯅꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯇꯁꯁꯦ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯅꯁꯥꯅ ꯈꯪꯖꯧ ꯑꯗꯨꯒ ꯆꯪꯉꯛꯎ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯥꯔꯚꯤꯁꯇ ꯂꯩꯅ ꯂꯩꯅ ꯅꯪꯅ ꯈꯪꯉꯤꯕ ꯅꯪ ꯅꯁꯥꯒꯤ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜ ꯐꯤꯠꯅꯦꯁꯇꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯁꯥꯔꯚꯤꯁꯀꯤ ꯔꯤꯀ꯭ꯋꯥꯏꯔꯃꯦꯟꯁꯨ ꯇꯧ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯪ ꯍꯌꯦꯡ ꯁꯥꯔꯚꯤꯁ ꯂꯣꯏꯔꯕꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯆꯠꯈꯤꯕ ꯃꯇꯝꯗꯁꯨ ꯅꯪꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯐꯤꯖꯤꯀꯦꯜ ꯐꯤꯠꯅꯦꯁ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯦꯚ꯭ꯔꯤ ꯅꯪꯒꯤ ꯍꯦꯛ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯅꯥꯔꯛꯄ ꯅꯥꯔꯛꯇꯕ ꯍꯥꯏꯕꯅꯆꯤꯡꯕꯗꯣ ꯆꯠꯁꯀꯣ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃ꯭ꯌꯨꯆꯨꯋꯦꯜ ꯑꯟꯗꯔꯁꯇꯦꯟꯗꯤꯡꯒꯨꯝꯕꯅꯦꯕ ꯁꯥꯔꯚꯤꯁꯁꯤꯒ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯟꯗꯤꯕꯤꯖꯨꯋꯦꯜ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯄꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯐꯖꯕꯀꯣ ꯂꯝꯕꯦꯜ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯁꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯪꯅꯤꯡꯉꯦꯅ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜ ꯇꯦꯁꯁꯦ ꯍꯦꯛꯇ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯕ ꯏꯔꯥꯏ ꯂꯥꯏꯅ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯁꯥꯔꯅ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯁꯥꯔ ꯍꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏ ꯐꯤꯖꯤꯀꯦꯜ ꯐꯤꯠꯅꯦꯁ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯦꯟꯇꯦꯜꯒꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯍꯣꯏ ꯍꯦꯜꯊꯀꯤ ꯍꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜ ꯇꯦꯁ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯐꯥꯏ ꯇꯧꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯁꯥꯔꯅ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜ ꯇꯦꯁ ꯃꯇꯧ ꯀꯔꯝꯅ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯐꯥꯏ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯔꯝꯗ ꯃꯇꯦꯛ ꯈꯔ ꯊꯝꯕꯤꯈ꯭ꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯁꯥꯔ ꯃꯊꯪ ꯇꯥꯔꯛꯄ ꯀꯣꯏꯁꯟꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯪꯖꯒꯦ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯟ ꯑꯥꯔꯃꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯟ ꯅꯦꯚꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯟ ꯐꯣꯔꯁꯇ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯖꯣꯕ ꯔꯤꯀ꯭ꯔꯨꯠꯃꯦꯟ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜ ꯇꯦꯁꯇ ꯌꯥꯎꯕ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯟ ꯐꯣꯔꯁ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯟ ꯅꯦꯚꯤ ꯏꯌꯥꯔꯐꯣꯔꯁ ꯌꯥꯎꯕ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜ ꯇꯦꯁꯀꯤ ꯖꯣꯕ ꯔꯤꯀ꯭ꯔꯨꯠꯃꯦꯟ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯁꯤꯡꯗ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜ ꯇꯦꯁꯁꯦ ꯁꯥꯔ ꯁꯤꯗ ꯍꯣꯏ ꯆꯪꯕ ꯍꯣꯏ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯀꯩꯀꯩ ꯄꯣꯠꯂꯝꯁꯤꯡ ꯆꯪꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯁꯥꯔ ꯈꯤꯇꯪ ꯁꯝꯂꯞꯅ ꯊꯝꯕꯤꯌꯨ ꯁꯦꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯑꯦꯌꯔ ꯐꯣꯔꯁꯇ ꯆꯪꯕꯁꯦ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏꯕꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯆꯪꯉꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯦꯡꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯦꯛ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯁꯤ ꯂꯣꯏꯕꯒꯀꯣ ꯅꯪꯒꯤ ꯍꯣꯏ ꯄꯤ ꯇꯤ ꯂꯣꯏ ꯐꯤꯖꯤꯀꯦꯜ ꯏꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯟꯁꯤ ꯇꯦꯁꯁꯤ ꯂꯣꯏꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯅꯣꯏ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯇꯧꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯚ꯭ꯔꯤ ꯏꯌꯔ ꯐꯣꯔꯁ ꯈꯪꯗꯦ ꯅꯦꯚꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯥꯔꯃꯤ ꯈꯪꯗꯦꯀꯣ ꯃꯥꯏ ꯂꯥꯌꯔ ꯇꯨ ꯂꯥꯌꯔ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯑꯦꯕ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯂꯥꯌꯔꯁꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯅꯪ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯁꯦꯛꯁꯟ ꯑꯃ ꯅꯪ ꯀꯂꯝ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯀꯣ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜ ꯂꯣꯏꯔꯕꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯁꯔꯖꯔꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯁꯦꯛꯁꯟ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯁꯔꯖꯔꯤꯒꯤ ꯂꯥꯛꯑꯕꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯅꯪ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯑꯦꯛꯖꯥꯃꯤꯅꯦꯁꯟ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯅꯪꯒꯤ ꯗꯦꯟꯇꯜꯒꯤ ꯀꯣ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯂꯥꯌꯔ ꯇꯨ ꯂꯥꯌꯔꯅꯦꯕ ꯂꯥꯛꯏꯁꯤ ꯑꯗꯨ ꯑꯦꯅꯤ ꯌꯥꯝ ꯃꯤꯁꯛ ꯀꯨꯞꯅ ꯑꯃꯅ ꯆꯦꯛ ꯇꯧꯋꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯁꯥꯔ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯍꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯍꯣꯏ ꯂꯥꯏꯅ ꯍꯣꯏ ꯇꯧꯕ ꯌꯧꯅ ꯍꯣꯏ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯕꯤꯌꯨ ꯑꯁꯦꯡꯕꯒꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯅꯤ ꯁꯥꯔꯚꯤꯁꯁꯦ ꯆꯪꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯨꯝ ꯐꯣꯔ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ
NDA or CDS or any armed forces that sangakwa ikoina exam si primary medical exam haisabani aduga primary examination si lower bagi matungda mathang mathang layer ikogi service manungdu oiba ikogi exam su lai aduga magi any magi promotion ga related oinaba ko magi examination su lai aduga every nang about the satpa matamda tawgodo won manangi examination su lai natraga every nangi ikogi nang laigodo profession haibadi stage by stage layeba adu sigi manung de khwaidagi hena primary har si khogi han sang pa misak si sigineba adu primary se so maka ko koina medical gi haiba medical si kam hai tawni ani kauma xyz amana han mama service sang pa matamda suppose angang ma se tara ni pan raga kun suraba angang amana sang pa matamda magi height ka magi haksang gi weight ka sum sanabra ko natraga magi heartbeat kumba BP khang this example never simagi medical section side never medical specialist ki concern never adumaina maka ikugi surgery side to organa maka ko atoba medical surgery ko section da so adumaina examination se dumak taweba adumaina surgery section se lower mutung da nang amaka ko ikogi nupi do organa gynec section gi gynecologist sing amaka lakani adu mutung ENT gi oiba haibadi ENT gi haragan ikoina mid ko ikogi eyes gumba ko ear gumba nose gumba throat gumba so many ENT section gi so lakani ko do sumaina sum mathang sum layers sumaina mathang crossing tawrabagi matungda si hiram khudi makta ko asoyangam kai gumba mata yaudaba namaram oraga ikogi qualified oraba misakto aduna be kona medical fitness da fit oiri hana declare tawris ado aina hamjaningi darobada any armed forces to oiro aduga paramilitary force amabu oiro examination tawbu matamda magi akaknaba kaygumba sum medical specialist ama khakna tawba yabu oideba haibadi aina khangjin gadobasi aise kaygumba medical ga examination se satchene mawonana aise aigonde problem laibo oragadi medical gi issue oibo oragadi medical specialist ka hana advance ona tana biyo surgical specialist ke concern oibo oragana surgical specialist ka hana tana biyo ENT ki case oragana ENT ki case to hana advance ona tana raga exam do thabu khotpana hena khudong sai haibo wafam dune ne haijaning ise fa thagat sai amuka sana adune mayam sana so IT mari chumba hong kya IT medical test mai pak dai do bangta IT medical test se koina sangdri ngai mangoi na IT isa se kai ana ba lege kai test lege to hana che puto kai me aduga mayam Rasil coaching institute mayang phalgi yamna nungai ba paum tang mayam tamjage handak 2024 gi second best army gi written test successful candidate mingwena he samlak pai jage me Finas Povitek Nawaz Khan Safiullah Izaz Sahil Salim amadi adom aduga sina taba maso aduga maroina ko hanak CRPF tracement gi written successful candidate ni ma'am Nawaz Khan Kesam son of session abar sa Povitek maning lekai handak kisi sina CRPF tracement written successful candidate to ni ma'am Rasil Consting incentive riba teaching staff amadi student mayam gi punna hot na bagi mahi ni ma'am makha tar ko ina ma'am koi sarge tonga ton mo question ma'am robin ase sar tabra tai oh sar question mathang damu laksari sar paramilitary force tayawa medical test ki job recruitment exam singa ko armed force tayawa medical test ki job recruitment exam singa ani si khena bra khena ta ga di kai matang khena gya bu sar tai bi fani irfan maroina saina hijackrido kogi any process bo oiro paramilitary force bo oiro ko ahan badi koina kogi focus sim sangi xyz haibadi magi army da bo oiro
Airforce da bo oiro, Navy bo oiro, natraga CRPF oiro, BSF oiro, every khoi ha SSB bo oiro. Anauba angang amana magi haiba service pamanga sangpum tamda khoi medical examination si ahan the focus tawrisi khoi maroina khena basi service ta khena bo so medical gi line se de ke gumum ta khena deba maroina even SSB da sang ko bo oiro BSF ta sang ko oiro CRPF ta sang ko oiro ikhoi myoi gi mit ani khaktani chap manai aina Navy da sang pani suppose nangna BSF ta sang e hari khallo khoi alana tharakpada bapuna tharakpada nang sumit ani pale ai sumit ani pale sumane every haksang ki part khuding mu chap manai toptadi service to khenai adu toptadi medical hari ba posak sidi ma physiological function natraga anatomical function si chap manai ba aduna primary medical examination ikoi na hoi khare relaxation oiba service to related oiba na maram oraga ko se khudam on harabada khoi Navy da haraga so ikoi Navy da su atopa section ikoi gi laiyeba maroina mid ki yamna daka obo oragadi amake mid te hen emphasis oyeba khudam on fighter jet kumba natraga to topa khara yingbagi magi tawriba pasak to maroina magi visibility da concern obo oragadi khone yingbagi magi distant vision khangde near vision khangde adu hena focus taweba domaina service ta so Air Force oiro natraga BSF oiro primary medical examination harise ai haksang da lairiba part khuding maki magi function magi physiological function natraga anatomical function da maroina adu ikona focus tawbane adu masna sabsana yamna difference yam different oi ba haibu mukti laite sung service na mai lairiba service ki lairugodor ba mafam plus mana tawrugodor profession as well as magi scenario da kari mana karma makal gi risks no mana tawgodor duty do adugi maka pona so kitang modi up and down body khar lai adu on majority basis tadi medical examination Indian Armed Forces po aro natraga paramilitary force po aro samnana sudat ka hena thodo me khena bhai bu dumakti ai wakhan di adu laita brong khalli lai su laite sinen thamjading is sa bak thana kami amta lokot chage ko yum khai bam sadian hai ise sar physical gi oiba da mental health ki matang da so khara khangjaningi sarna haibiram badu yamna nungai ni sarna haibiram badu yam nungai ni habani ko yum khai bam sadian hai rakpani sar sadia sengmana thank you nang hangai bo question du gi yam baje maroina aina sai so hijack ko any primary koina medical examination tawbu matamda mentally si so domak daka oi koina recruitment do tawna ko dum angang su sang po matamda ne wari adum sanani nangonda haibidi ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯩꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯑꯦꯛꯖꯥꯃꯤꯅꯦꯁꯟꯗꯨ ꯁꯨꯞꯅꯇꯪꯒꯤ ꯅꯪ ꯃꯤꯠ ꯎꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯅꯪꯒꯤ ꯈꯣꯡ ꯅꯣꯛꯅꯤ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯅꯪꯒꯤ ꯍꯥꯔꯠ ꯕꯤꯠ ꯆꯨꯝꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯗ ꯐꯣꯀꯁ ꯑꯣꯏꯗꯦꯕ ꯁꯦꯡꯅ ꯃꯥꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯝꯍꯟꯒꯅꯤ ꯐꯝꯍꯟꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯅꯪ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯅꯤ ꯋꯥ ꯑꯃ ꯍꯪꯉꯛꯄꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯅꯪ ꯃꯤꯡ ꯀꯔꯤ ꯀꯧꯏ ꯐꯥꯗꯔ ꯃꯤꯡ ꯀꯔꯤ ꯀꯧꯏ ꯅꯪ ꯀꯥꯏꯗꯒꯤꯅꯣ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯟ ꯀꯧꯏ ꯍꯥꯏꯕꯅꯆꯤꯡꯕ ꯅꯪꯒꯤꯀꯣ mental ability test habidi yam simple fraction of second natra fraction of minutes da ko ikhoina phamina bam tam da so ma ga dum wari utai saraga adumak su tawi ado adum any ikhoina tawi ba pasak sida do maina mentally kada disturb oiba natraga mentally unfit oidaba habidi mentally unfit oidaba misak su sang eba fit oidaba misak su theng eba unfit oina ikhoina wari du ma to ba physically dilon fit oireba aduga mentally unfit oiba angang su chang ko yaweba adu kamai tawni khoina wari utai saraga yam ma khangdok padi lai lai ko yam samba yam simple oiba adum khoi condition am dikhona adum detect tawna mangon adum recognize taw ngammi adumaina adum hek tawwe sinen haijaningi ba aduga hek wari utai sana na khoina ke gome ni exam tharum tam da so hoina hek socialize oiba mong da dum hangkani no aga ko alaga kadai de gino ming kari ka class kya loiba father ming kai ko nang ya pam ban nang gi hok pari no adu hangai do adu enough ni sinen haijaningi se thagat chari sarbo mohan aduga yum khai bam sadian hangai bo question na sumaina ko viewers mayam dagi su mayam comment section da oja koi sar sidagi khangbi ning question lai tar gati loin hang birak pa yagani mayam comment sing do mayam ai amum ta tam lokot charake ko sar ga koi wari sana live ta dum lokot charake makha tarakwa
makha thara ko question da sar ko sarna Hoi map hoi. ma haidi medical test matang da mental gi oro psychology gi oro health haidi anatomy physical loina details ayam loi haigre matung da maru oi ko sar question na mai mo hanjage koi civil service ki job exam sing da su sar medical test yawi ko Hoi hoi. civil service job exam sing da yawa medical test ka defense force da yawa medical test ka ani je difference labor sar haidi khena bu labor khena ta ga di ani se mu kai kai da khena ya du sar sam ko tum tambira mu sar Oh, fane fan ai sengna ai som ahan gi soi habitak with ai hai kre ko hoi medical hoi haris ikhoina service lai ne matam da so ikhoi gi service army navy air force da so civilian am yaw ba ko hoi civilian na ayam bani ado moi so ikhoigi in civilian section da sang ini ado sai gi hojik nang hangai bu question do armed forces da tawba exam gi medical ga adagi civil da tawba ani civil gi ka marak da khena ba tari ba tai ko tai sar tai oh oh simakso amuk ay amuk han hai jage ko yam khena bu mukti oide top dadi armed forces natraga ikhoi paramilitary force da tawba medical siga adagi civil da tawba ani siga kitang my purpose kitang khena yaba ko hoi armed hoi forces bo natraga paramilitary force lo ani sigi posak sidi nangi ikhoi readiness natraga any mission amada da ka om tamda nasagi fitness nasagi mentally physically socially adudo oina focus tawrog ikhona yamna clear oina ayamadi tawai ikhoi armed forces bo ero natraga military paramilitary force da bo ero se khudam oina harabam tamda ikhoi army da haragana any field da labor natraga magi khara zone khara alert oiba mafamda laiba kaiguma jawal amagi exam tawum tamda aina hajarse khudam ni ko magi hoi sir fingering habide makot ki finger se ma kon bara kon dabra mafam sana ma sina khona bra habne ching masi ko adum focus taweba kaina da mana tawrbido posak to khara adum readiness oiba habide nongmai natraga mana paiga magi weapon do mana sina ga ne adu kanda magi khwagi requirement si magi weapon do sina tamda mana khwadi ga han daka orga do smai finger ne ba aduna de medical examination tawum tamda so sugumba magi profession oiba line da su la eva ko sumaina aina sum haijaningi khogi civil da su medical examination bodi tawi khogi armed forces paramilitary force da su tawi ani mak to magi sum tawriba basak to gi magi purpose di chap manai to de he na kitang he laksan ba haiba ma kitang laksin da ba haiba ani gi posak to aduni ko ina haijari se adu si muksu yamna khena ba muktu di aisu laite aduga hek aina hek khangpada di ko ai service da koigi civil gi even sangakpobu oiro sangaktabobu oiro hena khara section na natraga even khara matam sangna aduga every section of any variety koigi tongan ba koigi medical specialist oiro surgical oiro koigi dental oiro ENT bo oiro khudemukta fajana maka hena kupthana tawbado masimaktiikoigi armed forces ga paramilitary force masina kitang henbrom khalle wakhanda ko aduga sina in hajalingi se yam nuai sar sar so adum amuka na tanga sare sar viewer sindagi amuko san ai comment am ko charake medical ha ha hanjari bu question se PH Aslam Ali Ramdar mana hanga ko question jina medical test tawda maru oina kai kai da focus tawge hai basa medical test tawbada aslam maroina thank you aslam medical test tawbada ko na paidagi maroina focus tawrise khogi armed forces tadi maroina angang oiba no khogi di maroina khogi kari se ain hek thengrar pade experience tane noi isagi weight se nangi height ka weight ka se si adum nangi any thabo ma sapa matamda nangi height ka nangi weight ka overweight oidana siama khara hona biyo aduga maroina color blindness kumba ko color blindness si aina he torko do so color blindness si khoina ke gum ta khande bi khoi de ma de dum permanent alfit adum declare ta weba ai khogi color blindness kumba ko aduga ai khogi nakongi angang sing si khoi hek sang ko matam da ko moi si ear wax si ade nakong phajana sengdok ta ba ko adikanda adugi mati khone refer kwai de hena yam to basi ko ear wax ne
ai sum khalak pada earwax se kamai tawni examination tharubagi matungda ai medical ama tawi haibase mohon khara focus pi wat pagira khangde ba ko ado nakong si yan kai moi sengdor tok sina maram oraga moi awa boyeba ikoina matam khar gi for within 21 days ama moi ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯤꯑꯄꯤꯜ ꯇꯧꯅꯉꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯄꯣꯁ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯅ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜ ꯇꯧꯔꯦ ꯈꯜꯂꯣ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩ ꯇꯦꯝꯄꯣꯔꯔꯤ ꯑꯟꯐꯤꯠ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯈꯜꯂꯣ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯌꯥꯔ ꯋꯦꯛꯁ ꯂꯩꯕꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯚꯔꯋꯦꯠ ꯂꯩꯕꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯩ ꯗꯤꯁꯇꯦꯟ ꯚꯤꯖꯟꯗ ꯈꯤꯇꯪ ꯆꯩꯅꯕ ꯂꯩꯔꯦ ꯈꯜꯂꯣ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ 21 ꯗꯦꯖꯇꯨꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯅꯪꯀꯣ ꯏꯌꯥꯔ ꯋꯦꯛꯁꯇꯣ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯐꯝ ꯑꯃꯗ ꯆꯠꯂꯒ ꯁꯦꯡꯗꯣꯛꯄꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯅꯪꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯚꯔꯋꯦꯠ ꯑꯣꯏꯔꯤꯗꯨ ꯇꯥꯍꯟꯕꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯁꯤ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯋꯤꯗꯤꯟ ꯁꯣꯔꯠ ꯑꯣꯐ ꯇꯥꯏꯝꯗ ꯏꯟꯗꯤꯕꯤꯖꯨꯋꯦꯜꯗꯗꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯣꯏꯌꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯗꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯀꯃꯟꯂꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯁꯨꯝ overweight ꯌꯥꯝꯕꯒꯨꯝꯕ earwax ꯇ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ temporary unfit ꯑꯣꯏꯕꯒꯨꯝꯕ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ BP ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡ ꯃꯥꯏ ꯅꯣꯔꯃꯦꯜ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯦꯛ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯆꯪꯉꯛꯄ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯁꯦ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯣꯏ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯦꯟꯇꯦꯂꯤ ꯌꯥꯝ ꯈꯔ ꯗꯤꯁꯇꯔꯕ ꯑꯣꯏꯌꯦꯕ ꯑꯩꯁꯦ ꯑꯟꯐꯤꯠ ꯑꯣꯏꯅ ꯗꯤꯀ꯭ꯂꯦꯌꯔ ꯇꯧꯔꯛꯀꯗꯣꯏꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯩꯁꯦ ꯀꯔꯝꯕ ꯑꯁꯣꯏꯕ ꯂꯥꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯣꯁꯦ ꯃꯣꯏ ꯃꯁꯥ ꯃꯊꯟꯇꯅ ꯏꯃꯥꯖꯤꯅꯦꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯁꯥꯒꯠꯂꯦꯕ ꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯋꯤ heart beat kumba BP gisi within short of time da mo adum hengatleba sugumasi itattatana thokpa ikoi medical examination da noina so adum thengnaba natraga namanabasing harapade adum khangkaneba si itattatana thengneba ado aina haijaribo kharase maroina BP gumba pulse gumba si phan ge haragadi just isa relax tawba everything is good I come tawda I fitni hana de exam do hawduni de mongna nangna fajana nasada focus tawiraba chendana songdana nang BP habitang engthokpiu pulse habitang engthokpiu earwax nakongdu fajana sengdoga satpiu adudagi sum asagi aigi height ka weight ka do ko lamjen chendana khara push up sit up tawdana I fit oire na ga sang yam confidence hoina changagadi nangoda kegomba issue amata lak kadoba leiraga so adugi magi possibility khara rate yam hantaneba sinen haijaningisi ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯍꯪꯉꯛꯄ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯑꯁꯂꯝꯅ ꯍꯪꯈꯤꯕ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯔꯦꯁꯄꯦꯛꯇꯤꯞ ꯑꯟꯁꯔ ꯁꯥꯔꯅ ꯄꯤꯕꯤꯔꯦ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯁꯥꯔ ꯋꯥꯕꯨꯗꯤ ꯋꯥꯔꯝꯃꯅꯤ ꯁꯥꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯏꯚ ꯗꯤꯁꯀꯁꯟ ꯑꯁꯤꯗ ꯅꯟ ꯁ꯭ꯇꯣꯞꯇ ꯁꯥꯔ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯉꯤ ꯑꯗꯨ ꯁꯥꯔ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯦꯟ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯌꯨꯠꯀꯤ ꯁꯥꯔ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯥꯔ ꯋꯥꯔꯁꯨ ꯋꯥꯅ ꯁꯥꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯉꯤꯕ ꯈꯟꯕꯤꯔꯣ ꯁꯥꯔ ꯃꯊꯪꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯣ ꯑꯩ ꯀꯃꯦꯟꯗꯒꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯂꯧꯈꯠꯆꯔꯛꯀꯦ ꯁꯥꯔ NK collection ꯉꯥꯛꯄ ꯀꯣꯏꯁꯟꯅꯦ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟꯁꯤꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯥꯏ ꯀꯣꯏꯁꯟꯁꯦ NK collection ꯉꯥꯛꯄ ꯀꯣꯏꯁꯟꯅꯦ आर्मीना पीबा मेडिकल फिट सर्टिफिकेट पीरसु मथंग चहीदा अमुक मेडिकल तौबदा मेडिकल सर्टिफिकेट तो उत्पदा खितंग रिलैक्स तौगद्रा अदुम मकोक्तगी नौना तौगद्रा हाइबदो हाइबिरकु सार NKC sing armed forces di si laite just nang kegumba hanak suppose hanak na exam pass tawre khallo ko ado nang medical exam da nang nangonda medical fitness pi re khallo aduga mathang sahi da nang na kegumba Airforce natraga army da nang selection phangeba aho bai do nang navy gi ne ba ko ado medical navy gi da medical fitness oi gi ba certificate to na mathang sahi da nang na army natraga Airforce sangum tam da adugi medical fitness to aduna yamna konjin ba haibu do makta armed forces da dilaite magi di kwai di focus orisi hojiki exam du loiraga loirabagi matung na PT tawraga matung da nangonda laiba nangi nasagi fitness to adune ba hojik tawdorisi na khoi sahi amagi mamang da laikiba nangi medical gi status to adu focus tawdeba ain haijarisi di maruoina service sangmagi primary medical exam sunse sini o sigi maram da nen haijarisi adugumba du ka hena kegumba hoi sida ka hena thodokna ko focus tawna bududi laite service da मोगी NK collection हंगप क्वेश्चन सारना आंसर पीरा मतुंगदा मथंगी सिदी सार डायरेक्ट कोई अखोइदगी हाइदि क्वेश्चन नोइना मुक सार कोई एरेस्ट तौरके सार को सार हक्चांगी एनी पार्ट अमदा तातू हक्पा अमसुंग तातू ये अगा लैब पोसक से सार मेडिकल तौ मतमदा यागद्रा नत्रगा यारोइद्रा सिगी मतंगदा यारगना कईगी याद्रगना कई याबदु तार डिटेल खितंग हाइबिरम si yamna iko service da armed forces da hojibo yamna hot issue warbo pasak amane basi kegomba because of some religious issue na mara moraga ko India di tongan da dharma laiba caste tongan ba magi tongan da dharma adegi tongan mohoi gi thinking thought tongan le ko ato
aina sum thengjar pai share khar tawjage ba sengai su medical examination ji am junior wengum tam dikoi medical si yam thajil liko adum adu tom tam da angang sum khara fashionable oibo angang yam yor eba fashionable oibo angang harisi maroina aikugi hek mai mittaga excel laga adudagi aigi pambongi makhang hoi singsi pulap tatu aikugi excel laga service da sangak podo adumakti sengna unfit adum clear oi ado ain haijaning badi ikoi maroina hairiba coaching gi viewers sing maroina ikoi atopa muslim bo oiro muslim gi tatu se ayambana tawbadi unade ko aduga hek khara fashionable oiba ngang amana kegom hek khar pamudagi tawragadi adumaksu kaide apikpani ko aduga atoba dharma gi my religious matter da oraga tawrambo oraga su maroina service ki my service clear cut am layaba ikoi gi maroina facial gumba mayam uba mafam ko my meet why aduga khut ki makha thangba swai si sida yamna visible yam visible oiba yam chawna ugadoba aduga mapasak am oiba oragadi service adum unfit oiba ko aduga kaigumba khara hek apikpa kaigumba haksangi manungda natraga nakal gumba da hek yam macha makha fashionable angang mo orubagi hek tawruba kholuba do adu khoi chadumak no aga khoi ga gi makhok tong mo khoi natraga so moi da fadan haijaraga sidi masu khar fashionable orubada tawruba mali sidi consider tawbira sikai gana dum hek changhan basu yawe ado aina puninga ba point de maroina aikogi tatu si hojik ngasi dagi kaina de aikogi any armed forces bo oiro paramilitary force bo oiro ko si head hot issue su ori me moi supreme court na so directive pi ato to every after 1 years 6 months adum si the continuous process ne ba kana mana complaint la kani ha ba complaint da discuss tawraga si ohalasira adum ohani aduga ohalosila ohenda ba haibudu makti oide ko adu maroina aina haijaning si ai sum overall ai sum haijaraga ba mai mit hek aiga kanago misak amaga yengum tam leminarga leim tam da yamna easily visible oiba mfam da tatu yam chaw leibadu adu makti aiga experience da adu yam chawna mamai mit machin daga adu da makut daga adu madudi unfit adum thadoki ba yawi ko aduga masa masu hek aiga leminam tam da yamne laina uba ngamdaba hakchang manung da laiki uma apik aduguma de dum consider tawi kam kaide sinen haijaning si mayam sana simba sumo kya sum thambikare adui matung sana sinida tatu hakpa haise khoigi main oiba visible area hagi haksangi part facial gumba khoigi hen gumba mayam uganba part sing desidadi yaring kai thamoi da mayamni yamna pikpa chang body gi mayam oina mahom da masam su lebi kai sukai demni tabu yaring kai layan da bible sana ibadi tatu yaring ko yahon da ba mane free mane oina yam yam free oina mayam top like kana dum ko pass ta una ba aduni sana mathang tara ko hidi sa comment le mal ko charake mathang hangai bu question na sina akin gaming hai ba akin gaming na hangai bu question sina sar ai gi left hand gi kuning ma pada mafam trying to quote le sar masi medical da yagadra hai bane aken hoi aina sum haning badi kaigum pholaga su service da kam akai bo oiba leiba leite da adum fit oiba su yai ko topta din nang na pholuri ba mafam du posak tu nang saru tekhiba natraga nang iron ikhagi yot ko phumba khotpa maduna nangi any training da natraga service da he na awaba natraga nang na tawgoda tax kodi muk tu da disturbance or kadoba la adugum oigadoba condition orgadi adum unfit orakani topta di sum fort padum aktuna di service da loina unfit oini hainangai di leite adum angang mem sang ko yawi topta di sum turuba thengubadagi ko sumnatangi skin khak fort po khot pado adum yaruk tab na te yawra ko adum fit oi topta di hek mana ekhoi fort loriba mfam do yamna penetrate oina adumak na haksang da magi training da natraga service na piriba tak sida disturbance oigadobo orbo orgadi adum fitti ohende sine haijaning si sar mathang tara ko hidi sar gi haidi experience ta gi hanga gi question je sar so medical test to do tiengana sar na experience when yauro bane practical with practical na sar na test to sakam da jida chan gi hana check to ra sapra sar kai
haiti arrange tawraga health ki oyere hakchang da kai ki arrange tawraga sar medical test yawa sat kya de sar ki experience toin thengna dam da haibiro hoi aisu sengna infan aisu ko ai service navy sida yang ngaujare ba just ai class 10 he kam tawgibadagi ko sena active service yam adum pamjare to lana so aigi ithok thongba natraga aigi laikai natraga aigi aikogi leidana samasida laiba yam encourage tawba aigi khoi sagai ki ithok thongna sum hoi amateng pangbi ki koi gonda sengna aina pambadune HNS aigi lairiba aigi ithok thongba aigi sagai gi yam khoi na sumoi ai gonda yamna mateng pangbi ki aba ko ado marak sida ina haijaning si pang basi hengmandana ko ai su isana interest ai logi aba ai hogolokpa ga isana dum ai lamjen mi amani adum ai pullaga adum ai khoi lamjong gumba running gumba adudegi sum het push up gumba sit up gumba sai am tawre aba sum paman badu active tangning badu adudegi isa chai ai di service sengna ai active service tai changga dobuni khallaga ai hanadegi hona chahi class 8 9 tamnidagi hona ai sum soi khidana ai kan hona jare aba ai haksang degi any te khidana ba natraga ai khoi saru te ko oro natraga ai ge any haksang gi kok tagi hawraga khudon ai gi khong si bawda kai ko issue mo oraktranga adum ai take care tawjare aba class 8 9 tabak pasidagi aduna sum tarapasina maram oraga ai marak tai adum sagi height siga ai gi weight siga so adum ai check tawi aduga adu tanatana ai sum marak ta so medical se adum ai mit kumba ko ai daka obese mit si phanabigi damakta ai ma gi da mit si phanabigi damakta daka oba every ai sabji khangde manang sing khangde ai focus tawre eba haibidi ai songna apam bam lai ni aduna de apam du dai disturbance or kana ai matam sare ngi de hona adum mit pha ai ko gi mit phanabigi damakta doctor na si chaw sum example ni ko ana je vitamin C wa le haro ai adum vitamin C adum am sarakani adudegi sum atopa mit si mai visibility hena wangna bi damakta sum doctor na khang haina piba magi sabji khangde every medicine khangde adum sana adum khara regular tawjare ado sum matam yamna ina explain tawbu dumuk sum nungairo ina sum haijaning si nauri de hona medical gi sidi sana adum regular basis ta adum focus tawbi yoba ai BP bu oiro mara mukta adum check tawthopi hosti yam nungaire kano yam busy ban ore hosi yam laira bani wall se so ki matik nungaire kani koi matam natraga asidegi sai kun manga before 30 35 years ago dari yam wara me hosi te ngo nang smart watch ta tabu nang adum yengba yai sana in chaloi bai di calories can burn tawre ai gi heart rate kya no ai BP kya no suguma se regular adum test tawbi yo aduga ai gi distant vision near vision ai gi heartbeat kya no adudega ai gi cholesterol kya no si lo ai gi thangna ba mafum inang na ai gi hospital lai khare clinic lai re primary health center lai re doctor ai gi laikai de lai re ai gi nursing ai ko akoi bi lai re aba sum haibedang ai na kai mo pam me harabani na pasak tu adu da sang bada ka obu do khar dum focus to bi sine dai na ni nis taka chari sara mukanda sana je goina medical test ase yam freely adi yam laina pass tawna bai damakta yam ngalingai matamdagi isagi hainabi habit oina isagi medical haidi checkup po oiro test po oiro haidi health oina dum laina pas ready da lei biyo haibani sana ise makha tarap bai sa kamene mo puchara ke hoi sesam sesam ari phang ba question de sar aduga ko hoi sar aduga mit nakong amadi yagi matang chida karamba mawongda check tawbage or kari asoiba yauragadi unfit ni haiba consider tawgadage mana haisina nakong amadi yagi matangda karamba mawongda check tawbage or kari asoiba yauragadi unfit ni haina consider tawge arif sum ai yamana ina nongon haijaring se maroina aikogi nakong gi se khoina nang hayeng maroina exam taw tamda nangi nakong sidi aikogi khoina whispering sound lena ma yengi ko maroina
nakom nak sida chi ha pa ga che tu mathak ti khoina ke mo wa haine tapna e bo hairo nang sak chara bo karai de no haiba ma adu sugumba masu yengi ko adu sina ikhogi maroina focus on ikhona nakong sida tawbagi ni ko adu maroina sida di just aina haje ke do sa ho budi ho no maroina nakong da nang ikhogi kari se earwax kumba do regular on hena so penetrate ohan ganova khoge hydrogen peroxide mayam na hydrogen peroxide ita tatana hapa ga sengdo I have ko su tawro mi toptadi madu helagadi khogi nakongi magi eardrum khangde natraga magi surrounding soft skin natraga magi surrounding si khogi inflammation oiba ngangkhatpa adu maram oraga head examination numita moi doctor singna ko chingna ngai maram oiba neba aduni isam samna in haije ningidi adum nang market ta salo nakong wax lauthokpa yaba afaba posakto ai khoi hydrogen peroxide oro natraga quartal oro every regular one kitang singdokpiyo adu atu ama yam dakar ore sida egumba ikhogi sound do sound ikhoina whispering sound gumba ikhoina 610 haibadi 610 centimeters ikhoina 6 centimeters 610 centimeters ke arapada thamaga whispering sound gumba tawi ko aduda ke gumba ma fajana ikhoina hari bo posakto haiba ngamdaba oragadi adum unfit orakani ko aduga yagi siki matang si so moi ya se dum ya gi si soina sa haje krido ko kogi medical specialist surgical specialist one mo dental department na mo su tonga longne ba haiba mafam sida nangi lairiba sahi plus hariba mafam sida nangna daka oba ya masing do kegumba wala ko oraba miss orapa adu orgede dum unfit orakani aduga he ikogi ya da damage tawba leiba leitro kogi ya si tangkai ta dana natraga ya yaudaba sugumba su ko yam la exam ta adugumba su ai go khanda adumak su tawbigano hanbada ya si kaigumba nasana confidence oraba ya si kaigumba issue di leite topta di kitang mo le hare dana karam senggopiu rims tani khangde jenims tani khangde ai gi manak nakpa ko gi dental namada ko sum dental specialist khangde ani amamuga tanargane kharadum haiba yadu miss ori mafamdu semjinbani khangde sengdokpani khangde madugi chawrakpa kegumba miss aigi yaufam thokpa yadu yaudrakadi ko adum moi unfit orakani adum dinu adum hanadagi hauna ko madum di chatabna phabrong khale yokhanda paisa mangani energy oini adum thakta sum thongai nungai taba du tatum thokane aduna di moi gi primary medical examination dai daka orba ya masing ko sikana gumba khang hai tanargane ai si chahi sini ai si service tawi khalle adu ya si kaya daka oya khomse adu ai sina kaya no yaw si san sabsan khangdo oba adu kegumba aduda kegumba sum fulfill oiba oragadi adum chapiro adu fulfill oidragadi okhanda atop exam head try to bi sunen hygienic is Marik chumba pakum bibi hin wang tawasar ba mukan norok sari mathang taba kamin amuk lokot jage sar ho ha yani mayam viewers mayam amdi student mayam na ko question arise to nimba le gati mayam comment section da su koi joi dan hangbiro madu ge respective answer sing chung joi dan koi sar dagi pian jarake me mathang taba question lokot jage kausar Stephen hangbo question ne sar ai manung da haidi mid manung da black point haibadi mol gumba leibase hit oigadra unfit oigadra haibo kausar Stephen hangbo question Coaster Steffel aduma moment manungda mo leibado aduna gamde disturbance laiteda ko aigi distant vision natraga near vision dana mapung khane khone test tom tamda phajana hariba letter natraga khone si hairo posak to har aba adorgidi thodokpa madumangna unfit oini hanengai leiteda sum mit manungda aikogi mol masa gumba leiba khotpado adu leijarga so aigi mit amagi magi tofam thokpa magi function fazana tawba leitaba nateba loin taweba adu kaigumba akai kaigumba to leite dumbade sar mathang taba question sidi akhoi question mathang hanjarake khoi gi
chumna lepa matamda sar medical test taw matamda chumna lepada khu ani thengjin na base sar masi pass taw wadu taw jai base adu aduga chumna medical test taw matamda lepa matamda khu ani kitang phakto ga lepada yagadra yarodra ai question ji sar ji ge pok magnu bi maroina ifan ikoi examination to bu matam dai khoi na ninoxi sigi ninoxi na mara mara unfit oi ba sumya ma ikoi unfit declare to dum na te ta we ba ko ado unfit declare to bu matam da ikoi gi maroina sigi lairi be ikoi gi matam gi matung ina ko ikoi gi recruitment army da bo ro air force da bo ro navy da bo ro hojiki nok ni si my condition khara lai adu harbu condition seng na sida discussion to mutam da di matam so gadum khara laura ne dim thakta sida na fulfill oina phajana hangai ba question du gi mari chumna phajana gyan tahan bu tumakti oigedro mande ba ko adu saurana sum roughly high jabum tam da ne ko ma ki angle khara lai hai ba harbu angle se karam mutam da ikoina level laga examination to mutam da ka he nei khoina maroi na he gain tor kom tam de khon tor ko di khoi khutsi sigi khutsi mai makhong ni du gi marak ta thamma mutam da ne ko ka he na magi magi rule and regulation adu gi magi lairi ba khoi gi examination su to du ni marak ta moi khoi gi ISQ have the integrated headquarters minister of defense na piba do to ba to pa sum si harbe angan si oigedabni sumani yengadabni haibdu moksu focus tawi toptadi khona ayam taw mutam dane nok ni se ayam ne khona khutna dum haibdan sorakpa lepa matam da masagi weight si harbun khoi khulu ni sina tas taw na bor gadi seng adugum bodi khona fit ayam but oina gande ko aduga hek yengma matam da masagi weight to su ubada ko khoi apart oina raba aduga khulu du ikoi napsina daba aduga haifidang khut ani sina thammam tamdasu pakna daba orgadi ko khona dum oi bisu dum lai ko adu topta di si gisi yam rujila ko orgadi khona angle do all leba si mai angle se kya no leba magi gap khara lai ge do ni har gap se sulai lai ti har agadi mai khona dum unfit harakan adu si matam si kitang si dai khona lai wangam khona hangpum tam da so aina si chap chana explain tawna ba haibu do moi da su gyan ta ba de kitang wa kani top da de hojai na hajari do chagi ai le pham thok pa de any angang tara gumba na thang ni pha le tam da ma dum pare sana lep na tam da mayam de ge hendok na ke gumba khara defense ama lai ye de dum khang ba lai tro sugum ma sida dum ikhoina khang ngam ba ne ba nang si di heman kre mai si kitang armed forces gumba de ikoi gi service gum tam da kitang medical da di kitang ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯒꯗꯧ ꯃꯥꯟꯗꯦ ꯍꯥꯏꯅꯕꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯦꯟ ꯍꯥꯏꯅꯕꯅꯦꯕ ꯁꯤꯅꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯔꯐꯂꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯞꯇ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯨꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯖꯈ꯭ꯔꯤꯗꯣ ꯑꯦꯡꯒꯜ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯦꯡꯒꯜꯗꯨ ꯒꯦꯞꯇꯨ ꯁꯨꯗꯕ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯟꯐꯤꯠ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯧꯏ ꯁꯤꯅꯤ ꯄꯦꯄꯔ मैम मरक थना ngasi मिएंग तबीरिबल लाइव डिस्कशन असी मैम कोई की रासिल कोचिंग इंस्टीट्यूट मैम इम्फाल बेंगलुरुदगी ने अरुका मखा तरफ कमेंट अमुक लखो सगे जॉनसन निंगोंबम ना हमको क्वेश्चन ने सर आईगी सर आईगी से या अमा याउद्रे लोई केनग्रे SSC GD 2024 गी प्रिपेयर तौबने अनफिट ओइदोरो आईगी जी जॉनसन निंगोंबम ना हमको क्वेश्चन जॉनसन नंगी यादो सेंगा हाइफिदंग कया यावरिबनो हाइबदुमा आइसो हजुमक्ति नंगोंदा अखोगी aina so ko nang yengba yaba haibu makti oidre ko aduga nangna hojik haibiriba hojiki kaya hojik yabo kaya mamonda yari jano hojiksugo ado ya ikhoi imanaba orgaso ko ya amakak yaudраga ai unfit oide haibu sumaksu lai te ai gi lairiba imanaba khara dasu no ko mi amagi aigi lefum thopa yado adu lairama tungda extra lai leidana ko extra yauraga ma ke amadu miss ohibo orgadi khona adu consider tawbuso dum laiyaba ko adu magna suppose example ne hajari si aigi upper zone natraga lower zone da bo oro ai 18 natraga 12 sum khona
sigisina maka topa ya gisina atopa moi section amaka moi dentist sing amaka moi do ento haleba ado sumaina roughly and haijam tamda miss oi fi ba sak to nang ado focus tawr kino tawtadi exam di khoi condition khar layeba aigi lefam thopa ya du lairabagi matungda plus extra nangon da hobo oi borgadi nangna miss amu oi khibado ado magna nangi life careers mang khini hanangai leiteba Thagatsari sara amadu amasung koi question ang birakhiba Johnson ningomam thagatsari amkana aduga mathang tarakwa khoigi question jina Musharraf CIS nangba question ne arapa yengbada distinctly uba khara why masi deeply important oidora masi gi matangda khara aikoi gi respected sar dagi khangjaningi Musharraf CIS nangba question ne sir Oh, Musharraf maroine sum mid kisi am focus oi ko any active service study maroine 6x6 left and right maroine khoi sum nevi da haraga so ko even SSR haibadi khoi gi matamdana SSR sima ke gumbai khoi gi matamda left and right the 6x6 ko sima gi khwaidagi maximum da 6x6 hai aduga 6x9 gumba su adum hikona khara adum si mayam ni khona adum amane test to mutamdane khara adum hek hangi bo question du sumana hek chumna pibagum taw ko aduga hek hangjiluraga amuk hek fazana udabugum taw sumaina yawdaba angang di lay mayam yawreba ko adu sumaina haijaningi si mitsi aikoina maroina test tawdri fawbagidi khangoi toptadi test tawbagi condition su aikoigi makan makan layeba maroina adu miss sidadi magi layeba condition nang aikoigi aina hajarisi navy da aikoigi magi distance vision da khitang effective oiba ko Airforce da changkhidaba laiteba sangkhi aduga Airforce da mai distance vision natraga near vision da khitang unfit oina tharapu misaktu navy da so maroina sum aikoigi changkhiba misu layeba aduga nangi condition do aina hojik nangon da aina khangma ngamdabni na chapchana haiba ngamkhiroi toptadi maroina 6x6 left and right 6x9 aduga nangna changiba managi aikoigi trade haibadi nevida haragane SSR bo airo ko aduga artificial apprentice da bo airo sikitang khenaba layeba SSR dana 6x6 oigedobani aduga artificial apprentice kumbadana amaka hena khara relax piyeba dumai condition su layeba adu nangna aina arobda haijaningise khara du sapchana exactly nang si kayam haibadi 6x9 fo ubang amra 6x12 fo oibang amibra 6x36 oiribra adu haibadang sora khangdok piyo sine haijaningis angi distinct vision do hoy thagatsari mathang tarakpa question am olkhot chagi sir comment de gedum sir dum moina hangi si question ni sir akoi hangi si question ni chapmane dum comment de dum par su khaisu kai lego sir hoy mathang tarakpa question da chesam arif nangba question ne nok ni se phanba karamba exercise nok ni se phanaba karamba exercise tawgadagi haba sir chesam arif nangba question nok ni si sena maroina kogi arif pokakpadagi hauna ko aikogi pokakpadagi hauna dum khara disfigure haigadra natraga magi mayamdagi hendona khara nok angangsu yaweba ko moigidi sena exercise hoy mehnat yamna tawraga dumakta rectified oibasi aigi wakhandade yamba ude ko aduga khidang aigi exercise khara watpana maram oiraga natraga sum kariguma condition khara na ko magi fat natraga magi topa condition khara na sum nok ni tawsimba sum yawre khallone adu orgade aigi wakhanda sum haksangi khwaidagi fabadi magi concern specialist habidi suppose nokni gumasi habidang ortho specialist kumbaga tana biyoba sarugi doctor amada isa sumaina khongani sai paksin nai tawtadi yamna paksina basuna te tawtadi service kai gumba mai khona jagen khalle do sidai ikogi unfit parakadro haigi unfit parakadro haigi yam sauna chingna
khara lei adu sar si kamhaina I from exercise natraga any condition natraga ikhogi ilar sabi laying nangai natraga topa treatment lei gidra khot kadro hairaga ne moina pibe advice natraga moina piba ikhogi opinion do dum satlagani khangde exercise tawragani khangna natraga hiram khara mada dum nangi hojiki no I do dum khara bodi dum mayang tanba ya bagi condition di lei bani sine haningas Chari tha aduga athang tarakpa question number sar ai hangjarakya defense amadi paramilitary job exam sing ki medical test ta maru oina sunya ya roidaba sa major problem sing ki matang da kitang haibiyo sa ai hojiki du khitang ta wat khre ifan kare ba defense amadi paramilitary job recruitment exam sing da yawo medical test ta ko ha sunya ya roidaba major problem ai tare adugi matang da kitang sang haibiyo sugya ya roidaba major problem haibadi laite maroina arm process da bu oro paramilitary force da bu oro ko suppose aina jai hajagri do nang mit to ore khallo magi distance vision do khogi accept to ya bagi condition do angang amal sela agadi ma do accept to gani aduga magi piri ba rule and regulation gi matungina magi accept to ya ri ba chang du da hendong la mangon da asoi bo horgadi nang BP da bo oiro natraga distant vision da bo oiro near vision da bo oiro natraga every condition amada ma adum anpil lakani ado atamna na sida hariba arm process natraga paramilitary force da unfit oinangai maram di atopa atamna na specific disease natraga magi ikhogi kegumba sign and symptom kegum ta leite tarabfa tai sam makha da thabiyo tai ho ai hajaning idi ikhogi arm process bo ero paramilitary force bo ero adum hanjil jarage ko atamna na sida unfit oigedo ba ke gomba sign symptom na traga atopa laina amta laite ba ikhogi laidang BP da bo ero na traga distant vision da bo ero na kongi da bo ero aduga heartbeat da bo ero ikhoina army bo ero air force ero navy bo ero madude accept tawriba changdo adu foba ikhogi mana ke gomba afabu orgadi condition orgadi adum accept tawi adu hiram khudimakta adugi barrier degi lan thora agadi loin unfit lakane atamna unfit oinangai ke gomba specific ke gomba ana ba laina amata laite sini daina hajaningi di question thaga chari sa mathang question se mayam loidi loisilakadore mayam viewers mayam amadi student mayam na question hangbining lai taragati comment section da mayam drop to bero adugi question adugi chapchaba answer sana bijarakani thaga chari mathang tarak question da sa nungi surgery amadi appendix surgery tawbasi sa defense amadi paramilitary job exam sing da kai balaigadra lairodra sini da sigi sim maroina even ikhoina primary medical examination tawba matamda maroina appendicitis mo appendix tawbasi sum keyhole surgery gumba mangonda yamna ikhogi ketare asoba ikhogi scar mark gumba laitabu oragadi sengna tawkhiba accept tawkhibasu yawi ko adu natabida scar mark yam chauna lairaga ikhogi condition do tongda mangonda issue orakatobu oragadi sengna adusu adum unaccept habi unfit oina thabasu lai aduga nungi sidi sengna nungi sidi aigi sum aina thengrabom tamda nungi sidi nungi surgery tawe haiduna major surgery ne batawkado idoko adu sida ikhogi lakpo khudimo loina fit oini oheli habido makti ai thenate stone surgery gumbase maroina stone surgery gumbase di khara case si khara wangbogi film oibo rapani nane ko stone surgery gumbase di sena ikhogi ayama sarukta on majority basis da fit ohenbage duti yamna rare oin thoi sumai gi moni and some thengarapda adu hojiki policy seng marak sida hajaning si army oro navy oro air force oro paramilitary force oro ko moigi service di magi hena fagana ngai welfare gi damakta mayam gi laiba
recruitment angang singsigi yengaga natraga service ta sokta ngai dum every after 6 months 1 years every within short of time the sumagi plan and policy si change adum taweba haiba pire iba headquarter da gina kraga topa higher authority ni pire iba magi condition ga man hariba posak to in touch ta ler matung da sigi si posak si de ikone sabsane ikone explain tawba ngamme ba do aina tawkiba igi thengna experience da di ko appendicitis ko madi adum la ko do sengna yamna pikna ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯤꯍꯣꯜ ꯁꯔꯖꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯆꯪꯈꯤꯕ ꯑꯉꯥꯡꯗꯤ ꯐꯤꯠꯇ ꯊꯥꯖꯤꯟꯈꯤꯕꯁꯨ ꯌꯥꯎꯋꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯔꯖꯔꯤ ꯃꯦꯖꯔ ꯁꯔꯖꯔꯤ ꯇꯧꯔꯛꯄꯁꯤꯗꯗꯤ ꯁꯦꯡꯅ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯗꯨ ꯑꯩ ꯊꯦꯡꯅꯗꯦ ꯀꯌꯥ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯟꯐꯤꯠꯀꯤꯇ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯠꯍꯟꯈꯤꯕꯁꯨ ꯌꯥꯎꯋꯤ ꯁꯤꯅ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯦ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯁꯥꯔ ꯃꯊꯪ ꯖꯣꯟꯁꯟ ꯅꯤꯡꯒꯣꯝꯕꯝ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ ꯁꯥꯔ ꯑꯩꯒꯤ ꯌꯥꯗꯣ ꯑꯞꯄꯔ ꯖꯣꯗ ꯌꯥꯎꯗꯕꯅꯦ 12 ꯂꯩꯌꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ 13 ꯂꯩꯌꯦ ꯋꯤꯁꯗꯝ ꯇꯨꯠꯇꯤ ꯄꯤꯛꯏ ꯑꯗꯨ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯗꯨ ꯊꯥꯔꯒ ꯍꯥꯏꯒꯗꯧꯅꯤ ꯃꯥꯏꯁꯦ ꯊꯥꯔꯒ ꯑꯅꯤꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯊꯥꯔꯒ 13 ꯑꯟꯐꯤꯠ ꯆꯤꯡꯒꯗ꯭ꯔꯣ ꯑꯃꯨꯛꯇ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯛꯎ ꯁꯥꯔ ꯖꯣꯟꯁꯟ ꯅꯤꯡꯒꯣꯝꯕꯝ ꯁꯤꯒꯤ ꯖꯣꯟꯁꯟ ꯅꯪꯒꯤꯁꯤ ꯁꯦꯡꯅ ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯩꯁꯦ ꯈꯤꯇꯪ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯖꯈ꯭ꯔꯦꯗꯣ ꯃꯥꯒꯤ ꯅꯪꯅ ꯇꯧꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯗꯣ ꯀꯔꯝꯕꯅꯣ ꯑꯗꯣ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠꯇꯪ ꯅꯪ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯁꯨ ꯂꯩꯌꯦꯕꯀꯣ ꯅꯪ ꯑꯦꯅꯤ ꯑꯁꯥꯝ ꯔꯥꯏꯐꯜ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯣ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯅꯤꯌꯔꯦꯁꯇ ꯑꯁꯥꯝ ꯔꯥꯏꯐꯜ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗꯗꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯁꯥꯝ ꯔꯥꯏꯐꯜ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯗꯤ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦꯀꯣ ꯅꯪ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠꯇꯪ ꯅꯪꯒꯤ ꯅꯛꯅꯅ ꯂꯩꯕ ꯑꯁꯥꯝ ꯔꯥꯏꯐꯜꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃꯗ ꯐꯖꯅ ꯔꯤꯀ꯭ꯋꯦꯁ ꯇꯧꯔꯒꯅꯦ ꯑꯩ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯝꯇ ꯍꯪꯉꯨꯅꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯦꯡꯅ ꯅꯪꯒꯤ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯁꯥꯔꯚꯤꯁꯇꯣ ꯀꯔꯝꯕꯅꯣ ꯑꯩꯅ ꯑꯩꯒ ꯅꯪꯒ ꯐꯝꯃꯤꯟꯅꯔꯒ ꯀꯃꯥꯏ ꯐꯣꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯤꯖꯤꯀꯦꯜꯂꯤ ꯐꯖꯅ ꯐꯝꯃꯤꯟꯅꯔꯒ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯗꯣ ꯀꯔꯝꯕꯅꯣ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯌꯥꯗꯨ ꯀꯔꯝꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯅꯆꯤꯡꯕꯗꯨ ꯌꯦꯡꯕ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯐꯖꯅ ꯑꯦꯛꯁꯄ꯭ꯂꯦꯅꯦꯁꯟ ꯄꯤꯕ ꯉꯝꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯅ ꯁꯨꯝ ꯁꯖꯦꯁꯟ ꯃꯆꯥ ꯑꯃ ꯇꯧꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯦ ꯅꯪꯒꯤ ꯈꯪꯅ ꯆꯥꯟꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯁꯨꯝ ꯅꯪꯒꯤ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗ ꯂꯩꯕ ꯁꯨꯝ ꯑꯥꯔꯃꯤꯒꯨꯝꯕ ꯏꯌꯥꯔꯐꯣꯔꯁꯀꯨꯝꯕꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯃꯣꯏꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠꯇꯪ ꯍꯪꯉꯣꯕꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯅ ꯌꯥꯒꯤꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯥꯔꯚꯤꯁꯇꯁꯨ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯣꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯦꯟꯇꯦꯜ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯔꯣꯜ ꯄꯨꯕꯅꯦꯕꯀꯣ ꯀꯥ ꯍꯦꯟꯅ ꯅꯪꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯪꯉꯛꯏꯕ ꯀꯣꯏꯁꯟꯗꯨꯒꯤ ꯆꯞ ꯆꯥꯕ ꯄꯥꯎꯈꯨꯝꯗꯨꯃꯛꯇꯤ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ खितंग ꯑꯩꯅ ꯄꯤꯔꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ खितंग ꯒꯦꯞ ꯆꯠꯈꯤꯗ꯭ꯔꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯦ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯅꯪ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠꯇꯪ ꯌꯦꯡꯕꯤꯔꯣ ꯁꯤꯅꯤ ꯁꯥꯔ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯥꯔ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯀꯣꯏꯁꯟꯁꯦ ꯂꯥꯛꯇ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯁꯥꯔꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯑꯃꯇ ꯑꯩ ꯍꯪꯖꯒꯦ ꯑꯦꯅꯤ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯦꯟ ꯁꯥꯔ ꯂꯣꯏꯅ ꯊꯕꯛ ꯄꯥꯝꯃꯤ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜꯒꯤ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯦꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯍꯥꯏꯔꯁꯦꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯦꯟ ꯏꯁꯥꯃꯛ ꯌꯥꯎꯅꯀꯣ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯦꯟꯗꯤ ꯑꯌꯥꯝꯕꯗꯤ ꯆꯤꯡꯅ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 8 9ꯗꯩ ꯍꯧꯔꯦ ꯃꯦꯟꯂꯤ ꯑꯣꯏꯅ 11 12 19 ꯁꯤ ꯂꯩꯔꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯐꯣꯔꯁꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯊꯕꯛꯇꯤ ꯑꯣꯏꯅꯤꯡꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯐꯣꯔꯁꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯆꯪꯒꯅꯤꯗꯤ ꯈꯪꯗꯕ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯍꯩꯔꯒ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯇꯤ ꯍꯩꯔꯒ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯣꯏꯗ ꯑꯦꯋꯥꯔꯅꯦꯁ ꯄꯤꯕꯤꯅꯉꯥꯏ ꯃꯤ ꯋꯥꯠꯄꯩꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯊꯤꯕ ꯇꯟꯕꯩꯔꯥ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜꯒꯤ ꯐꯣꯔꯁꯁꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯈꯪꯗꯕꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯐꯣꯔꯁꯀꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯀꯌꯥꯁꯦ ꯁꯥꯔ ꯊꯥꯗꯣꯛꯄ ꯌꯥꯎꯋꯦꯕ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯔꯤꯁꯤꯅ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜ ꯏꯟꯖꯤꯅꯤꯌꯥꯔꯤꯡ ꯈꯤꯇꯪ ꯃꯦꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯐꯣꯀꯁ ꯇꯧꯔ ꯂꯩꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯏꯔꯩꯆꯥ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯟꯏꯝꯄ꯭ꯂꯣꯏꯃꯦꯟ ꯁꯤꯒꯤ ꯆꯥꯡꯁꯤꯁꯨ ꯋꯥꯡꯈꯠꯂꯛꯏ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯁꯥꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯖꯣꯕꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯅꯤꯁꯦ ꯁꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯁꯥꯔ ꯈꯤꯇꯪ ꯐꯣꯀꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯁꯥꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁ ꯈꯤꯇꯪ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯝꯃꯨ ꯐꯅꯤ ꯐꯅꯤ ꯁꯦꯡꯅ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯃꯗ ꯁꯥꯔꯚꯤꯁ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯁꯦꯡꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯆꯪꯅꯤꯡꯉꯤꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯇꯧꯅꯤꯡꯉꯤꯕ ꯁꯥꯔꯚꯤꯁꯇꯣ ꯑꯗꯨ ꯆꯪꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯁꯥꯔꯚꯤꯁꯁꯦ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏꯔꯤꯁꯤ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤ ꯏꯐꯣꯡ ꯐꯣꯡꯅ ꯃꯌꯥꯝ ꯈꯪꯅꯔꯕꯅꯦꯕ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯐꯥꯏꯠ ꯑꯣꯏꯔꯕꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩ ꯄꯩꯁꯥ ꯁꯦꯟꯕꯨꯡ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯄꯩꯁꯥꯁꯦ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯊꯧ ꯊꯣꯡꯕ ꯃꯤꯁꯛ ꯑꯃꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯖꯣꯕꯇꯨ ꯀꯟꯐꯥꯔꯝ ꯑꯣꯏꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩ ꯂꯧ ꯌꯣꯟꯕꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯌꯦꯡꯈꯣꯟ ꯌꯣꯟꯕꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯏꯃꯥ ꯏꯄꯥꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯉꯝꯕ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯔ ꯄꯤꯔꯒ ꯁꯦꯟꯖꯥꯎ ꯑꯃ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏꯌꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯁꯦꯟꯖꯥꯎ ꯑꯃ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏꯕ ꯉꯝꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯩꯁꯥꯗꯨ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯕ ꯃꯤꯒꯤꯗꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯐꯣꯔꯁꯇ ꯃꯣꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯣꯀꯁ ꯇꯧꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯄꯣꯁꯇ ꯁꯦꯟꯇꯔꯒꯤ ꯁꯥꯔꯚꯤꯁ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗꯗꯤ ꯁꯦꯡꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯂꯩꯖꯗꯕ ꯀꯣ
masagi marusingna masagi talentsna masana magi magi ketare himat na ko ayam oy besadum thiengna baneba ado marak sidaina sum haijani nisi sum ai samaksu ai gi oina de ai sengna state ki service ai pamaki deba ko ai center adum ai pamaki aduna maram morga ai sana mehnat khara tawi adu mathak ka sum apamduna sum maram morga ai center ki service to dum tawraga ai hojik so ai ban sahi kul lorabagi matungda ai service ai sana volunteer lathora ga ai lathokne ba to ai gi mod onedi ai ba khoi state ki unemployment ki samasya wari ba mayam si state sida loina hogolai ba ai gi sai sui gi snau khoi mo hoi loina pulap changchil laga ko fulfill tawba ngamba haibu makti oiroi ba aduna di khwai de hena chobo opportunity khwai de ga phabo pasakti paisa su sangdaba nangi payment dagi horaga nangi facility dagi horaga nangi medical facility bo oro nangi any journey bo oro canteen facility bo oro job facility bo oro compare to nom tam dagi wakhanda sum center ne am khudong sa hele ba ado maro ina ina sum suggestion pinning ise center gi kegomba service ma tawge haragadi matam lairingi matam dai sana even nang armed forces bo oro paramilitary force bo oro civil bo oige khallo maro ina aigi surrounding da adugumba posakta chenliba chongiba lairai sukhara thathawa yawba job hotnariba misakto moiga dum exchange of knowledge khara dum share tawbiyoba ko adu orgadi compulsory nang adum ngasi khangragadi humni after 1 days 1 weeks 1 month compulsory magi masu do nangonda dum churakkaneba haibidi mana tawriba mana pamiba posakto nangonda so compulsory nangonda feeling lakuni khangde nangi mentally nang accept mana tawriba posakto mangonda gi kitang apama yawrmina ne nangna pami compulsory adum knowledge lakkaneba dumaina khogi condition ani layaba like se yam hairaga su simbi nangai haitaba maram orga dum tar laiba ma natraga ko adugi question like to summi do meza like to haitraga su ko magi mathok thongba natraga magi lekai gi hai apa yam mayam di yam laiba moina khara ai khoi gi chenbi chongbiraga ne ko phangkiba saru apa job phangkiba su yam nai re ba do ina paningi se maroina ani se yam dakar oyaba han bada isa se interest loro ko even yamna le am talented oiba bu oro oidabu oro ko talent oiba bisaktuna magi khoigi daka oriba haibudi information ikhoigi search tawbado aduda focus tawbiroba sumaina tele leidaba misaktuna tele leidragasu magi haithoi singthoi haibudi talent oina wigida makta magi leikaida laiba khara talent laiba misaktu thibiroba aduga mongonda guideline tawba ngamatoba aduga misaktu ko punminaraga ne sumaina adum hek hotnabiyoba adu orgadi sum maroina ya ludaba natraga hoji matamde yamna life se yamna easy so ore dana yang hoji ikhoi matamda nang job center ama chatlaga nang job am tawram honabada yam waayeba khogi photo chomthokani maduda mak pijingani form amak thajengani hojikte mobile sida nang famna nang chak chana chana nang any examination result out yengba yarabani nangi photo upload tawba yarabani nangi any job amagi nangi application nang date kaya dano ta last date kaya no mana piriba payment se kaya no traga isi each and every nasagi nasana hangjarba question khode mo se loina nasagi pikraba mobile se net sina loina provide tawramne ba sigi khudong chang se lawraga ne tobda de hek nangonde gi hena idea leiba mathok thongba tawruba misak nana pami wasak to tawruba misak ka unaraga idea hena lawbodo aduna hena nangonda achumba right way da nangonda hena phangba hengani senen hajaningi doni sana summa wafam main oi wafam kwaidagi main oi bo question gi wahang ni sana summa explain fajana pibire sa adune akoi gi larik te haiba talent te laiba duga paisa pajadraga so ai thabu phangaroi kaina wakhan down tawraga laibu tawbi gona bani job han tawje bani koi gi lai rabagi su central government gi paisa chungchang chang daba koi gi knowledge na thabe aba koina khangda taraga su koina hana thengna thabuk tawruba natraga madugi awareness pi ngambangi senior natraga koi gi thak thongmasing gi manak chatlaga koi gi tanaraga
job to the thing na sang gum sak tu tegi knowledge lawra kanda koi gi apam do phora kanda koi na sap chana madu oi bangam gani hai bindu ya pam ni sarna koi gi student ma'am dang si phongdok piri se sa matam ji kitang budi sang na lawre sa sawi ro go hoi hoi kai de mathang gi comment se amuk sai pajar ke loi di loisan daro bane do loiram dai ta question am tanga comment am ta la khot charam ge sir sapiula hoi sapiula question ne remedical chibu laklagadi thabak si 80% amadi oiroi haina loba yarabra or mai pakpa yabagi strategy khara aikoi gi respected sardagi khangjaningi oh segi sapula sena ikhoge ina sai so hijack redana re medical examination si ikhone ni angang si moi medical tawm tamdana 50-50 oyaba 50 amana even adum fit oy hini 50 amana unfit adum thammeba asem khon he tawkom tamda sida kwai de gena yamisi airwax gumba hypertension gumba natraga ko khogi magi pulse yamana maram oraga adaga natraga top magi atopa condition do oyaba do sumaina maroina aina focus tawningi se nana hangiba question sida ai samaksu remedic ai temporary unfit oyaba temporary unfit orabagi mutungda within short of time 21 days da ai langapahar military headquarters laga ai ko surgery tawraga ai report tawraga hojik ai fit orabagi mutungda hojik service tawrabagi mutungda ai hojik retire lothoramneba sumaina ko remedical examination da wakhani am handharuno ba remedical examination kidi seng ekhona aikhogi mangon chance masa am pibi bane hena magi himatu karino yeng ni me khon tawri da do adu mangna ingon da temporary unfit declare tawre na traga ingon da remedical examination tawro ana sumaina hai isi ai haiba service ai phangro hena ngai khallu no ba nang positive khallo ba compulsory mo so every service da ikhona khanga do ma ko state ki di khang dire ko state ki di nang na pi ge dor senfam du gi matung ni na sidi khan ba khan da bai du di ai ma service system yam khan center gi di ko live angang khodimak kappaga mayumda natraga thawai mungai tana mayum chanan khidangai kan honai army do oro air force do oro navy do oro recruitment tawriba misak natraga medical tawriba misak amana examination any hodringai da natraga magi medical examination hodringai di khoi hana briefing pi dinne o mi me ge life sida lai si kana guma masagi struggle myam tawroga lai ani aduna hariba ngang sing sida moina yari khoi logjin ba yam khoi logjin lo na instruction khoi loine briefing tawrine adumakna aingon de remedical examination pire ena thona hanba tawbiga no sinen haningis sari sar amasung hangbirak question hangbirak wa mayam pun namku thagat sari aroiba koi gi comment section degi sar aroiba question oina ai am tagal khot sage ko sar ho yani md maksud nang po question ne sar khubom da sa gumba md maksud nang po ho question tai ne sar khubom da cha gumba thungba se unfit oibagi possibility leibra laite kamta aduba pakhat pa tawirno ko sa thungaga su magi kaigomba sida maroina khona medical tawm tamda du mudi am yawe ba ko do sa thungena unfit declare tawbudu makti yam laite adugumba ngam war adum kam laite मुदसर बीएम सात्र अखोई दा कानगदब कया मरुम हाइबीबगी दमकता सारबो हनगाई लितन थागत चरे रे मुदसर बीएम नको हो थैंक यू मुदसे सारदु लाइफ असि लोइसंद्रिङै मंगोइनना अरोइबो क्वेश्चन अमतगा सारंजगे डिफेंस की मेडिकल टेस्ट रीमेडिकल हाइबसि करिनो असिगी मतंगदा सर डिटेल की तंग थंबिरम अरोइबो ओइना सर हो फरे maroina re medical examination se seng nei khoi service ta su yamna toina ko toina makti tawdroga so sengna aigi recruitment sing gi oibo wafong har thamjaiga ba re medical examination harise aseng bagi di hariba nangi primary medical examination tawbo matamda adugi doctor duna decide tawbo ngamdaba posak to mangodagi hena superior oiba misak amagi manakta chatlaga haiba post to confirm oibiu haibane ba magi nung gi oiba idea thi sida wakal yam hanthana tawbiru no ba aduga re medical examination si tawba misak amana ko es aibo sumaina sidagi
Bajak Havidi Nevi Haragana Kalyani, Bajak Laiva, Natraga Mumbai, the Laiva, Shunida, Sumaina, Airforce Command Hospital, Bangalore, Thadana, Doga, Eastern Ikogi Command Hospital, Calcutta, Thadana, Sumaina, Ibu, medical examinations, the Sumaina referred to Visi. I was a double Monday, Kote, Natraga, I see. I am no I get Monday and some negative or work on the Kalunova, saying a Sigi medical examinations, I know the hijack. Medical Tauriba Doctor Junior Duna Nangi sign symptom Natraga diagnosis to Mana Kitang say Abama Pow the go. Mamudi Hena superior over Hena Kang Haven Misaka from the Satlaga Posatomta confirm to you have to never Maruena go. Medical examination Hojik Habi Hirseado. Sidakan the car Todona Hena can be the Natraga top of Wakanda negative over since the Kenta Kanangai Late, Adum Moin Hare Kalo, Adum Sapiu, Sakado, Posokto in a Sahaja Gredo, Sam Madum de Kosamas, Adum, Lovianang, Koshabis Munum, the Sudum Pona, because Siniana, Nadragivana, headquarter, Adum, instruction Pirapaneva, Haibana Live, Yankoi, Angamata Nungai Handavida, Omitagi Mapita Hanaga Hankinoise, Loina Army, the so Air Force the so, or Navy the so Loina, even paramilitary force the so Loina more instruction P even. Yeah, there are last resort have the last option than ever, Magi Yadre and Tadorito. Adumati San is hard so here now what can Hantavato, you know, Nangi Fanangai never. Chile and Hygiene is it. Don't a remedical examination giddy. Sida Karigumba. Makan Swan Havirino, Harahoro, Sutlo, Tobda Sina Kana, so I'm Pangmalay, Nangi Matangi, the medical exam, Senator Sumara Moragane, Nangi experience, a top of Matangi exam, Harke, Harakomatam, don't so always have form and on the Hena knowledge, and the Maram Sana P. Vanel. Amukana, Arui Pamakta, Takachari, Sar MD, Ustag Ahmad, retired Deputy Officer of Indian Navy Bo, Koiki Rasil Coaching Institute, Rasigi live discussion, Asida, Sargi, Mamalyam Lavasin Makabu Kaitokiduna, Hawalak Liba, Young Generation Kagi, Tungi, Indian Akadabasingi, Wakunka, Shato Vitamakta, Sarvangai Litana Rasil Coaching Institute, Mangbal Bengundagi, Tagatpaga, Loinana, Luxury, Patung Tarakodasu, Sarakoigi, Inkalak Liba. Generation Haidi student young Mayam Sigi Muka Hena Mating Pangpani Haigi Yamna Sauna Tazabalay, Aduga Loy Loinana Sigi, Howdagi Loy Pua live discussion as the young Tabikiba Mayam Puna Kusu Rasil Coaching Institute Mayam Paldagi, Ningalitan Takasari, Aduga Royuda, viewers Mayam Kimaratagi, Matanga. Hoigi karamba topic ta hoigi discussion tawaning bigi haibandu su comment habiramu madugi discussion asu hoigi sumsoi soi den hoi tawang ngambagi pangal nadu koi hona jage thagat jari saramu khanda amasung mayam pu thagat jari. Thank you. Oh, thank you once again. Irfan is one as the Rasi question aduga all views in Busuko ani Evaga Mother Samaza the Papa Harga the Sena Amamagi Wakan Manaba Mamla versus Sumina Afafase. Social media through the Sumaina Sinbi Riva Kangu once again Tagasari Duga Hariba Sigi Sinengi Madam Sigi through the Hangiva question Mang Ansing Hoidu Soina Konoina Tau Tabukudim Mai Pap course no Duga Lady Vanoigi Dowd have the Kanga Vanoigi I could be Apamatu Sumaina even Hiram Kudimakanoina Aina Pizza Bang Jariba idea Sumaina Noy Machine the so sharing the organe. No getting my farm could so Tongan or snow high Hajar Rasil once again. Most welcome, sir. Most welcome. Thank you. Oh, thank you, Goifa.